sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman at ninamnaman akas tuy ti pagtingta. Kasladi marakra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno. Mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Inpatekat rik na ken puso ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman ti pagtingta. Kasladi marakra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo mangipateken kat napudno. No ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko